Dame i gospodo, učesnici memorijala Darka Filipovića Pilketa, vidjet ćemo ih u paradi. Grlo broj 1 Mister Pegaz, u njegovom sedlu Aleksandar Šašić, grlo broj 2 Alcatraz, jahaće ga Milan Konkolj, grlo broj 3 Ogon i Goran Krstić, grlo broj 4 Princeton Boy, u sedlu Princetona Boja Alessandro Gverini, grlo broj 5 Reed Billy Saša Glogovac, grlo broj 6 Šternen Princ i Đorđe Perović, grlo broj 7 jedini debitant u ovom nadmetanju Taro Nostetik Ilja Moskov, grlo broj 8 Argentario i Slaven Jovanović, grlo broj 9 Raskolnikov i Željko Ilić. Ima ljudi čiji je život tako dobro ispunjen da ni svojom smrću ne mogu da nas obeshrabre, zapisao je Ivo Andrić, a danas se treći put na hipodromu kraj Carević Uprije trči memorijal u čast Darka Filipovića, našeg Pilketa.